wazi kakhulu ngokuphilela simbonile enza-ke izinto ey'ningi zinto zokuyitiyela njengoba isikhathi sakhe likhona njengamanje usaqhubeka emsebenzini yakhe eminingi esimbonile-ke yena kabuhlungu ngosithathu siphela ngomsebenzi wanamhlanje ubone ukuthi amakhosi nomphakathi futhi ukhona ubukile ney'khulu khona ney'mbonile bezingahlanga kodwa ikhona ekwazi ubani abani nendawo ihlangene ngani ngobani nelana nje. Okay, ngamafuthi ngizosho igama lami nguphindelane Mfumane wakwaShangase ngathi trust ebizwa ikwamhlaba imba communal property trust kunendawo lapha ngaphakathi kodwa lisiza kakhulu umphakathi njengase-imphakathi yaseNcimaneni ngaphansi bese kuba isigodi sakwadini ngaphansi kwendula unguba lapho-ke engikhuluma khona. Mhlawumbe ngamafuthi into engasho ukuthi injongo noma inhloso nqangi yokwenza lo msebenzi ukuthi kukhona izimali ezithola kwabezemvelo KZN Wildlife noma kunezimali ezingakanani kodwa kulokho okungani suke sitholile suke sifuna ukwenza isiqiniseko sokuthi izwe liyazi ukuthi imali siyisebenzisa kahle ngakho kofuna ukuthi engafaka imali endaweni noma emakomidini noma kuma-trust athile azi ukuthi eyethu i-trust ihlukanisekile ayifaniswa nama-trust ngoba uma ngabe sesiyitholile imali siyabuya sizo-akhawunta kubantu njengoba ngisho iy'godi zimbili-ke si-akhawunta kule nduna unqongo siphinde sibuye futhi umphakathini wesigodi senduna ungubani sizo-akhawunta. So okwanamhlanje kakhulukazi beqonde kakhulu nabantu abahlala emagoli emathekwini ukuthi bazi ngesikhathi bengekho siyabika kubantu siphatha ama-financial statements bachazele ukuthi lana nalana imali isebenzisa nje yilokho okukhona sifisa ukuthi nangabe ubani ongaba namandla okusiza kufuneka abone ukuthi ku-90,000 kwesigodi esikhulu kangaka esinamawadi awu-5, 15, 14 and 24 kodwa siyakwazi ukuthi ngo-90,000 esigodini esisodwa sikwazi ukuzokade shuko siyazi ukuthi masesihlangene kanje kuze kuhlangene abantu abahlukene abanye benze izinto zabo mhlawumbe nothola ithuba lokuthi ade kumphakathi ukuthi kunemhlangano eyahlukene umhlangano kanje usungathini izinto kodwa sekumhlangano umphakathi zokuthi bekwazi beze emhlangano ukuthi abeze ukuthi ngwesiphi iskipa sami no mhlawumbe kuleso sigaba esinjalo into engathi siyibekile la masibabiza umphakathi wonke senza isiqiniseko sokuthi asinankinga nokuthi futhi asinankinga nokuthi kuqhamuka kuyinhlangano ngoba zonke lezi zinhlangano ezimbili ikakhulukazi i-MK Party i-IFP bonke bavotelwa kule ndawo yakithi. So uma bevotelwa kule ndawo yakithi siyadinga ukuthi nabo bezo-akhawunti indlela yokubenza bezo-akhawunti bebekhona la thina nathi sinikezwe amandla okuphatha imali esisisa ngayo emphakathini. So okwethu lokuthwayo ukuthi kumele senze isiqiniseko sokuthi nabo siyababiza sibatshela ukuthi hhayi uloliwe uyahlupha imayini iyahlupha ezemvelo noma zihlupha kodwa ziyasisiza ngakho-ke sicela ukuthi bonke labantu laba babambisane nathi ukuze lo 90,000 mhlawumbe bayacela ukuthi-ke elisonto mokhona kwenza mhlawumbe nje ngibone indawo ukuthi ungayiboni ukuthintekile mhlawumbe ungathini ngalo mazwi akho mayelana nendaba yebhodi ezinye no umuntu angakusho udaba landlunkulu kodwa njengoba sekuchazwe kanjalo udaba lakhona sikuke silibuyisele enkantolo ngoba mhlawumbe isithombe umuntu angasisho ukuthi kuney'godi eziwu-54 uma ngithi iy'godi ngisho iy'nduna eziwu-54 ey'qhamuka emakhosini ayishumi kodwa lezo godi lezo kubelwa kakhulu isiqiwu sibheka kakhulu lezo zigodi ezizungeze ihluhlwe impolo ziphatha kuba yizona abayi-prioritizayo ikakhulukazi ey'ntweni esuke zithinta ngizothi izinto ezithinta kakhulu angithi bona kakhulukazi uma ngabe kukhona inhlukumezeko eqhamukayo isuka sesiqwini yokuqala kulabantu. So kubalulekile ukuthi noma ngabe yiphi project noma ngabe yiphi into abanayo kokuncane abangakuspenda funa baspende kulezi igodi eziwu-54 noma kula makhosi ayishumi kodwa-ke lokho asisho ukuthi
laba abanye ngeke sibabhelekele uma ngabe ukuthi sizoluthola usizo sithola ama-funding ko-Germany ko-America njengoba sifisa ukuyobamakethela le video yethu kade siyenza bebone sizobona nathi ukuthi hayi sekufuneka sibakhaveke bonke njengoba uNdlunkulu kade yesho uma uNdlunkulu sesizokwazi ukuthi sibakhave kuzwakala kahle nazo sabona ihambile zakhe zebiwe mhlawumbe nje awakho okugcina ongadlulisa emphakathini ngathi nje isigodi senduna uNgubane nesigodi senduna uNgcongo uNcimane noNodindi inkosi yami siyabonga ukuthi bafike lapha bezosilalela siyabonga futhi ukuthi noma senze umhlangano wamakhona lapho sisuka sikhona siphethe ama-bank statement o-account bayafika futhi sibonga ukuthi basinikeze support sicela ukuthi babekezele nongaboni ngehlo esibona ngalo akwazi ukuthi ehlise umoya emhlabeni makusetshenzwa abantu abahlala amadolobha Siyathokoza ukuthi ungakhona kwena kule mndeni ngasekhaya.